Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera onikalitutako aspaldiko partez eta hemen gatoz berriro ere abentura bat jolastera, baina hasi aurretik gogoratu nahi dizuet kanal honen izatea ongi pasatzea dela, irabazi galdu edo gordentzen dugu ere. Zuko honetan berdintzea zinezkoa dela, edo aukera hori ez dagoela. Gero ere beste egunean ekarri nuen Submersed kanalera, agian hor ez duten beste hitz egingo, presio handia sorrazten didalako. Eta hemen ikusiko duzuenan zuzeneko bataila bat izango da, irabazi dezakegu, galdu dezakegu. Baina, bentsat zentzu horretan nire kanala benetazkoa dela esan daiteke. Ez ditu dalako beti batailak irabazten, eta hau guztia esan da, aurrera goaz. Aventura bataila. Jokatu beharko ditugu guztiak berriro. Vale. Zeinekin hasiko gara. Imperioarekin dagoen zehoz. Vale. Imperioa. Honekin vale, segada bataila bat izango da honako hau. Eta zeratuko gara, baina etzaiari irabazten eta Alfrenzen irudi hau oso gogokoa dudala ere aitortu beharra daukat. Come, men! It seems Todbringer sends his midden wolves across the Reich to test our mettle. He seems to think that since my father's death, Reichland is weak, and we cower under our beds waiting for these Ulrich worshippers to save us from our woes. I say we Reichlanders are more than capable of defending ourselves. I say we show Todbringer's mongrels that Reichlander blood flows through our veins. We face the trespassers deep in the blood pines. Keep your wits, lads, for there is more than Ulrich's dogs in there. My father had to send the Reichsguard in to purge these woods of forest goblin filth more than once during his reign. Yet that is not what we face today. No! Today we send the Elector Count of Middenland a message that it is the House of Franz that protects the borders of Reichland! Vale, hasi aurretik. Bataila hau izango litzateke askoz ere entretenigarria nolabait esateko, goblinen kontra izango litz, lorean agertzen da nola goblin bat biak bihurtzen den goblin nagusi bat eta egiten duela wag bat eta bataila egiten da pinu odoltzu izeneko baso honetan eta agertzen dira miarma erraldoiak eta baina hau berez ez dago txar. Ordu
Kutsatxoak egiten. Hauek norantza doaz. Orduan segun behar du. Reichsguard! Reizu behar da. Hemendik gu ez ikusten. Egingo dugu eskatari plante bat. Zero. Hauek hemen. Spearmen! Lehenengo talde. Ready for war! Garrantzitsua da taldea egin. Kampanuzlariak hemen. Hasieratik tiro egiten joateko hauek entzeko erte. Crossbows ready, General! Hemen jarriko ditu. Baiesteruak. Standing by! Lariak hemen posizioa. Hauek babesteko apur bat. Elfrantz. For Altdorf! Hemen. Hauek Halberdiers! By Ulrich's wrath! Handgunners! To me, men! laugarren taldea eta Reichsguard Knights! bosgarren taldea. Beraz, Spearmen! horra, Understood! zuek diregin horra. To battle! Crossbowmen! Zuek horiak atzetik Sigma, guide our fire! Reichsguard Knights! For the Heldenhammer! The Empire endures! Attack! Now! Ready for war! Take the ground! Sigma, command! Reichsguard! We obey! Crossbows ready, General! Missiles will fly! Cavalry ready! Reichsguard Knights! Get them! Ah! I will not stand idle! As long as we draw breath, they will die! We are Sigmar's heirs! Whoa! Crossbowmen! Fire! Fight, men! Fight for we are Sigmar's heirs! For France! Now! War! To battle! They are wavering! Take position! Moving faster! Our steeds are restless! Crossbows ready, General! Yes, sir! Faster! Awaiting orders! Quick march! We obey! We are Sigmar's heirs! Halberdiers! To battle! Attack! Prepare for combat! Sigmar guides us! For Heldenhammer! For the Warhammer! Finding range, sir! Formation march! Halberdiers! Get them! Heldenhammer! Take position! Aiuto kultaren. Standing by! Ja, horra. Attack! Reichsguard Knights! Sigmar! Prepare for combat! Handgunners!
soldiers of the Empire! Pick them up! Spearmen! At speed! Swordsmen! Now! For the Warhammer! Handgunners! Sir! Halt! Quickly! What do you bid? Spot the target! At speed! By Ulrich's wrath! Our weapons are yours! The Empire endures! At speed! General! Take the ground! Swordsman! The Empire endures! Spearmen! Take position! To battle! Sube el short de la Take the ground! Halberdiers! espacio. To battle! Formation, march! At speed! Reichsguard Knights! For the Warhammer! Handgunners! By Galmaraz! Yes, sir! Quickly! Spearmen! Quick march! Reichsguard Knights! Handgunners! Go! Reichsguard! Halberdiers! Our orders? Yes, sir, quickly! The Empire endures! Yes, my lord! For the Emperor! Reichsguard Knights! Spearmen! Swordsmen! Conditions acceptable! Take the ground! The Empire endures! For Heldenhammer! Glory to the Empire! Withdraw! Spearmen! Sigmar calls! War! Sigmar calls! For France! Sigmar commands! Attack! Ready! Charge! Glory to the Empire! Halberdiers! Get them! Crossbowmen! Shoot them! Swordsmen! Sigmar! Shoot them! For Heldenhammer! No lingering! In range! Bring it down! For Skull Splitter! Handgunners! All ranks, fire!
Formation march! Crossbows ready, General! By Gal Miraz! Withdraw! Spearmen! Handgunners! Powder dry! Sigma preserve us! Run! Crossbowmen! For the twin-tailed comet! For the Warhammer! Charge! The guns of a... Yes, sir! Ready! The ground quakes! Taking position! Take aim! Now! Swordsman! Yes, General! Reichsguard Knights! Attack! For Heldenhammer! We serve the Emperor! No! Reichsguard charge! We serve the Emperor! Sigma preserve us! Take aim! Handgunners! Sigma guides us! We are Sigmar's heirs! Vale. Swordsman! Crossbows ready, General! Show us the foe! Halberdiers! Take the ground! Crossbowmen! For Heldenhammer! Handgunners! Weapons drawn! Crossbows ready, General! Halberdiers! For the Emperor! Handgunners! Yes, quickly! Mind your targets! Yes, my lord! For Heldenhammer! Limber weapons! In range! Swordsman! Handgunners! We are Sigma's heirs! Prepare for combat! Handgunners! Yes, sir! Quickly! Formation! March! To battle! Crossbowmen! For the Emperor! Go! Spearmen! Crossbows ready, General! Launch! Handgunners! For the Emperor! Handgunners! Halberdiers! Taking position! Yes, General. Moving now. Shoot them! A ver. Halberdiers! Vale, subimos para abajo. All ranks, fire! By Golmaras! Crossbowmen! Shoot! Go! Sigma guides us! Find your targets! By Golmaras! Fire! Fire! Ready for war! Sigma! Guide our fire! Hacer justicia. The Empire endures! True servant! Handgunners! By Ulrich's wrath! Handgunners! Missiles will fly!
Soldiers of the Empire! What falta? Crossbows ready, General! Understood! By Ulrich's wrath! Attack! Ea harrapatzen. Zuek geldi. Bueno, vale. Bueno, azkenean pirata lortu dugu, bataia izan da oso txarra nire aldetik, aitortu ara daukat. Baina, bueno, garrantzitsuena kasu honetan izango litzateke garaipenak Alfred bat bakarrekin egin du. Eta, bueno, bakoitzak bere lan egin du oso ondo, gainera nibeli zigo dira eta bar. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela eta horrengoan gehiagoa.